Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya mu igitondo cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Moto Isobela umuriro ukomeje kwaka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nabyo tugiye kuba twinjiramo. Gusa abashinzwe kwinjira ku mbuga nkoranyambaga bagenda bageranya ibyo tugiye kugenda tugarukaho muri ano masaha mu gitondo rwose batangiye babikore kugira ngo ibintu bize kugenda neza. By'umwihariko rero muri kino gitondo tugiye kuba tugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugiye tuba updatinga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bikomeje kuzama. Turaza kugaruka ku cyitwa rwose amasasu menshi yongeye kuvugira hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi bikaba birimo biravugwa yuko ari aduyi rwose urimo uragerageza kuba yakataka hano hantu mu buryo bwese cyangwa ubundi. Muraza kunyemera dusimukire by'umwihariko ahitwa muri Uvira, tubabwire iby'abarundi 300 izi ni mayiti zaraye zidiployinzwe cyangwa se zizanwe mu gihugu cy'u Burundi mu masaha y'umugoroba. Abarekari bari mu mazi misi barwana mu misozi ya za Ruvunge n'ahitwa za Gatogota, ariko zikaba ari mayiti zari zimaze igihe rwose hano mu mujyi wa Uvira. Turaza kubikomoza, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga kuko muraza kunyemera tugaruke rwose hano za Mulangala, turebere hamwe rwose iby'abaturage batatu basanzwe bapfuye ngo nyuma yo kubona abantu batazwi bari bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi. Ubwo ibyo bikwa mu gihe amatora mu gihugu cy'u Burundi yakamejeje ndetse akomeje kuvugisha abenshi mu buryo navuga yuko udasanzwe. Nabyo turaza kuba tubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera tugaruke gato ahitwa Gitega, turebere hamwe ibya FDD byamaze kuba gateranzamba, turebere hamwe iby'ubwicanyi bukomeje kugaragaramo, turebere hamwe iby'amarozi, turebere hamwe ibyo guhangara gukomeje kugenda kugaragaramo hagati ku mpande zombi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira ahitwa za Kirundo, turebe uko situation ihagaze, turebe rwose ikijyanye na FDD rwose zakamejeje ngo zikaba zikomeje gukora paturuyi azemere, ndetse izi paturuyi zikaba ari zimwe muri paturuyi rwose ngo za mbere zitigeze zikorwa hano mu Kirundo. Turaza kuba tubikomozo ariko kandi tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza usimbukira ahitwa za Cibitoke, turebe uko situation ihagaze, turebe rwose icyitwa imbunda zo mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM12 zimo ziritegurwa gukoresha, ndetse ibi bikaba birimo biritegurwa n'imbonakure. Turaza kuba tubikomozo ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoke, turebe uko situation ihagaze. Hari amakuru arimo agenda aturuka, turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tugende tuba updatinga gatanu kuri kagenzi kakuriro. Utari wakora subscribe nta kindi biri bugusabe uretse kuyikora kugira ngo tuze kugendana neza. Mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru rero hari inkuru idasanzwe mbafitiye, ariko mbere yo kugira ngo iyi nkuru idasanzwe mbafitiye tuyinjiremo, cyangwa se aya makuru adasanzwe mbafitiye tuyinjiyemo kuko ni nayo makuru turi buhereho, munyemerere by'umwihariko mbanze nisuriza abantu by'umwihariko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko rwose nyamuneka badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, muri kolini ya Munanira, muri kolini ya Mujejuru, bari muri kolini ya Mulangala, bari muri kolini ya Tongo, bari muri kolini ya Kinazi, hose bariyo Gitega, Bujumbura na za Wanza na za Kirundo, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kampala, bari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari muri Uganda ngo ni Kampala, bari hano Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, Zimbabwe, bibereye rwose mu bice bigiye bitandukanye rwose hano ku mugabane w'Uburayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko muri rusange. Ni byinshi rero tugiye kuba dukomozo ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi.
nk'ubu muraza kunyemerera gato cyane mbere yo kuba twinjira mu bijyanye n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubanze turebere hamwe uburyo Amerika yarangije gutera umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Ubwo ikintu bita igihugu cy'u Burundi kirihe bimeze bite? Ibi rwose Amerika yamaze kuba rwose ibishyiraho rwose icyitwa kadomo, birumvikana yuko situwasiyo igiye kuba ihindura isura. Turaza kurebera hamwe ikijyanye n'amakuru arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi, iry'iraswa ryabaye ribayeho rwose ku rugo rw'uwitwa Reverien Ndikuriyo, bari bamushiraho yari kimaniza gukinga akaboko. Aya makuru nayo turaza kuba tuyinjiramo, gusa mbere na mbere reka tubanze duhere kuri ino nkuru yo kwiyunga gukomeye kw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu rwose nyamuneka cy'u Rwanda. Birumvikana yuko ibi nabyo bireba igihugu cy'u Burundi, kuko mu gihe ibi bice biraza kuba byiyunze, igihugu cy'u Burundi kiraza kubigiramo ingaruka navuga yuko zikomeye cyane muri rusange. Twibukatse cyane rero by'umwihariko munyemerere ngira ngo iyi nkuru duhite tuyinjiraho mu buryo navuga yuko udasanzwe. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, yes, birumvikana ibintu bizakomeye. Ni ukuvuga ngo rero katurebe uwitwa Masada Bros yatangaje ko yavuganye na Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Warangiye rero guterwa inkunga, ubu hakaba hateganyijwe kumva icyo impande zombi zibitangaza muri rusange. Yabitangaje rero ku itariki ya 15 ngo byari ku munsi w'ejo Gicurasi, avuga ko ibibazo ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu mushinga byitezwe ko bizatangwa mu mpera z'icyumweru, uretse ko ashobora kuzarangira bike bikomeza kunozwa. Yabwiye rero ikinyamakuru utazi yuko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo babamenyeshe aho bigeze, kandi bishimiye intambwe bamaze gutera by'umwihariko kuri ibi bibazo. Ati aho rero babyakiriye neza, bombi biteguye gukorana natwe, biteguye gukorana na Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hatangwe igisubizo kirambye cy'amahoro by'umwihariko hagati ku mpande zombi. Ati rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati byohereje muri Amerika umushinga z'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro rero za Gicurasi mu mwaka w'2025. Amerika izahuriza hamwe havemo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahawe guverinoma z'ibihugu byombi. Uyu mushinga niko wiswe. Ati dutegereje igisubizo nyuma kizava ku mpande zombi nidusoza iki cyiciro cya nyuma nk'uko byatangajwe na mbere. Minisitiri Labio rero Mako yiteguye kubakira bombi hano. Twizeye ko kandi ibi bizabava ndetse amahoro arambye akongera kuboneka hagati ku mpande zombi. Gusa ntiyigeze rero atangaza by'umwihariko byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka ubona yuko rwose amahoro uko byagenda kose araza kuba aboneka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose bivugwa, ngira ngo muraza kunyemerera by'umwihariko duhite tugaruka gato ku witwa Reverien Ndikuriyo. Ni Reverien Ndikuriyo ukomeje kugenda uvugwaho byinshi, ni Reverien Ndikuriyo ukomeje kugenda ugaragarwaho byinshi, ndetse akaba ari umwe noneho nyuma y'uko benshi mu banyapolitiki bagiye bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi bashobora guteza ikibazo mu gihe cy'amatora barimo baragenda bicwa. Reverien Ndikuriyo ukomeje kugenda agaragaza yuko nawe abifitemo uruhare ndetse agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo CNDD-FDD ikomeze kuba ikirangire. Ariko gato cyane nubwo ibi byose bikomeje kugenda biba, nanone hari ibibazo by'umwihariko bihari byo kuba uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ashobora kuza by'umwihariko kuba rwose yagira gutya
akongera gukozanyaho muri ano matora n'uwitwa Ndayishimiye kugira ngo barebe ese ninde uri bwegukane aya matora. Ndabona rero imyaka 10 y'umubano mubi ku Rwanda n'u Burundi byaba biri mu nza yo kumvikana. Urumva yuko haciyeho igihe imyaka 10 rwose umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bitifashe neza. Ngira ngo aya nayo ni amakuru rwose muba mutagomba gucikwa muri rusange, muba mugomba kugezwaho gatanu kuri kagenzi kako. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi rwose bari mu nzira yo kuba bakumvikana. Birumvikana rero ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura. Ni ukuvuga ngo kuba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda byakumvikana ni bimwe mu bintu navuga ko bishobora kuza gutuma rwose ibintu bigenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi mbibutsa neza yuko biri kuba mu gihe rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko binamaze igihe imipaka hagati ku mpande zombi ifunzwe. Imipaka imaze igihe ifunzwe. Ubwo rero nyuma y'igihe kinini gishize hari umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi uri no kurushaho kuzamba, kuko mu mezi nk'atanu ashize rwose warushijeho kuzamba ku rwego rwo hejuru. Ubu rwose rero hagize igikorwa rwose birimo biratangazwa ko ibintu bishobora kugenda neza ndetse hakabaho kwiyunga hagati ku mpande zombi. Olivier Nduhungirehe rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje ku rubuga rwa X ko ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana ku bikorwa biri hagati y'ubutegetsi bwombi by'umwihariko ku bihugu byombi. Nduhungirehe rero yavuze yuko mu ngingo yagaragaje avuga yuko igisubizo cya politike gishobora kuboneka ku makimbirane mu burasirazuba, gishobora kuba gituruka ku makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi rero b'u Rwanda nyamuneka bagize batya by'umwihariko rwose bagaragaza ko bishimiye ibi rwose mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kuba rwose cyakingwa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ingabo za FARDC mu gufatanya n'umutwe wa FDLR abategetsi bavuga ko uteje inkeke umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero n'igihugu cy'u Burundi kirabibazwa. Ibi byose rero bituma bigaragara nk'aho u Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bitigeze byemezwa gutyo. Mu muhate wo kugarura amahoro cyangwa se umubano hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega, biravugwa yuko rwose nyamuneka inama zirenze imwe ziri kugenda zitangwa kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Birumvikana rero yuko ibintu ari moto, kuko imyaka 10 nyamuneka irashije ibintu rwose bikomeje kugenda bibi cyane. Yes, amaye nka data uzi koko ibintu bitoroshye, ibintu birakomeye. Yes, mubuguruye katurebe gato amatora y'umwaka w'2025. Imwe mu migambi bahagurukiye kwiyamamaza umwe mu mugambi wa CNDD-FDD na n'ubu rwose ibintu biracyakomeye, kuko kwa 13 nimba mubyibuka neza bari ahitwa za Rusama niho hatangiriwe icyemezo cyo kwiyamamaza cy'umushyikiranganje w'amategeko. Ndabona rwose ibintu byari bimeze neza, ndetse n'ahitwa za Ruyeheshi uyu mwaka. Mu baguruye rero uyu munsi harimo umugambi wa CNDD-FDD ku butegetsi bwa Apollinaire Sener ndetse na FPI. Aba nibo batangiye gukora ibikorwa byo kwiyamamaza mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD rero igaruriye igakere muri komine ya Kiramba yahoraga mu ntara ya Ngozi. Ubu rero ni mu ntara nshyashya ya Butanyerera. Abategetsi rero b'inzego z'igihugu barimo Perezida Evariste Ndayishimiye bari bitabiriye iki gikorwa ku muhirwe iheze Igitega cya Bujumbura. Yumvikana yuko rero nyamuneka
ibintu biba bitoroshye, ngira ngo murabibona yuko rwose abaturage nyamuneka bari babyitabiriye, ibintu byari bimeze neza cyane. Witwa Jenerali Neva avuga ati muzantora uko byagenda kose. Ni amakuru turimo turakeza ikinyamakuru bita BBC. BBC kabisa. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje bigenda neza mu gihugu cy'u Burundi mu gihe amatora yababaye, ariko akaba ari mu nzira nziza. Ariko direka tubashimire dusoreza aha ngaha, bakunzi ba Duniani Kote TV, tuze guhura mu kanya karibu. Mwakoze cyane.